Iksadyata na po kay banal na misa. Balaya na kalakoki, balaya na ituburan, balaya na inauso, balaya na pinili mo, balayan mo o Ginoo, keka ng pakayapan, keka kalabungan, kekang pamanalan, eyaus kingge pamipatuto, eyaus kingge pamanaran, o ginumalayan mo ang kabayanan, o ginumalayan mo papamungan, Balayan matangatuki, balayan ang ituburan, balayan ang inauso, balayan pinili mo, balayan mo o Ginoo, kekatang pakayapan, kekang palabungan, kekang kabanalan. Kilagyan ni Papa ni anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ingenu mantabeya ke kayo. At kay kaan timurin. Kapatad, at syuta na king kalabing apat a Domingo, ning karaniwan a panahon. Si Shantala rin kay katang kasalanan, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryos. Genong Jesus, larawan ng ipa, mabagal kang mimwa, labis-labis ka lugod, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, mayap ka karing sabla, maganak ka at mitnong pakalulo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Genong Jesus, babangon mo ring sablang misakab, at ang tabayanan ding sablang mibabayatnan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. In Diyos amay payang totoo pakaluluwa na katamo, kayong pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa na kimbye alang angga. Amen. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa kapayapan, karing tao, kayang kaluran. Pupuryan na kaparangalan, na kapaligayan, na kasasamban na ka. Pupuryan na kaparangalan, na kapaligayan, na kasasamban na ka. Kapayapan, karing taong kayang kaluran. Pupuryan na kaparangalan, na kapaligayan, na kasasamban na ka. Pupuryan na kaparangalan, na kapaligayan, na kasasamban na ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos,
manalangin tamo. Oy pa, king pangabangon ng iba't king kamatayan, ning kekang anak, may bait ing bayong biye, ing pibata ng pamaylasa, binalik na ing kapanayan, king metungayatong bigma ng kamatayan. Paintulot mong kapilan man, enake asilo ning kasalanan. Kapamilatan di nga lang ulagang pangako ning lilipas sa tula, gaan kaming parating kasanmetong mo, ban mi pabanalan ing tulami at munyebye ilugod mi, kapamilatan ng Kristong Genome. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning Propeta Zacarias. Ingino sa sabyan na iti, magsaya kayo, king puso at kaladwa, may malen ning Sion. Kulisak kayo, king tula, ikayong anak ning Jerusalem. Lawan nyo, ingke kong ari, daratang yo, ke kayo. Daratang yang kambening pamagwagi, amponing tagumpe. Dapat mapagkumbabaya at meto niyang asno ing sasakyana. Meto niyang bisero, anak ning gaindong asno. Ilako na la, ring karo digero, karing Ephraim, at ding kabayong pakigero, karin king Jerusalem. Ding pana ang magagamit king labanan, kaya langan siran. Ingke kong ari, kapayapan ingkeyang itatag, libutad ding miyayaliwang kayarian. Ingkeyang pamamahala, magmula king dayat malat, angga king kasumangid at dayat malat. Manibat king ilog Eoprates, ang gano karing sepo ning yato. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, puriyan ke ing lagyo mo kapilan man o kakong Diyos at ari. Puriyan ke ing lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at ari. Ibulalag ko ing kekang kamalan o kakong Diyos at ari. Alanangga ing pamipasalamat ko keka. King balang aldo, pasalamatan da ka at puriyan kapilan paman. Puriyan ke ing lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at ari. Malugod ya at mapaglunos ing Ginoo. Banayad ya king pamimwa at ekukupas ing lugod na. Mayap yalub ing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos at yu king sablang dapat na. Puriyan ke ing lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at ari. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka, o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalita ra, ing ligaya ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Puriyan ke ing lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at ari. Tapat ya ing Ginoo, karing sablanang pangako, at pawangan mayap, ing dapat na. Sa saupanala, ring maliligalig, at tatalakad nala, retang at yu king kabiguan. Puriyan ke ing lagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at ari. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, kayo mabibiye
agpangking adwa ning ketutubong pangataw. Nune mabibe kayo, agpangking agyang ning Espiritu. Nung tunepin ing Espiritu ning Diyos, manuknangan niya ke kayo. Nino man ing panuknangan king Espiritu ng Kristo, eya kang Kristo. Nung ing Espiritu ning Diyos, ape pasubling me kang Jesus, manuknangan niya ke kayo, ing pe pasubling me kang Kristo, pasublyan nala namang me, ring katawan yung malalaso, kapamilatan ning Espiritu ng manuknangan ke kayo. Uli niti, kapatad, atin tamong katungkulan, dapot para mabibe, agpangking agyang ning ketutubong pangataw tamo. Uling nung mabibe kayo, agpangking agyang ning katutubong pangataw tamo. Mga mate kayo, dapot nung agpangking agyang ning Espiritu, papatay nyo ing marok ng pamitan ning katawan. Mie kayo. Alleluia, Alleluia. Igpa, ginuning banwa at yato, pepakilala mo karintaong musmus ding misteryo ning kayarian. Alleluia, 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 Alleluia. Inginu mantabeya ke kayo. At kekan timurian. Pamamasang iba't king mayap abalita akpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King oras sa ito, nga nang miksalitang Jesus, ipa ginuning banwa at yato, pasalamatan da ka, uling pepakilala mo ka rin taong musmus, inge mo pepakilala ka rin mga biyasa at matalino. Way pa, walang itiyeng sarili mong tula at kaburian. Ing sabla, bingyen na kanako ng ipako at talang makakilala king anak nung emo ing ipa at talang makakilala king ipa nung nemo ing anak at detang beryanang makakilala kaya ning anak. Lumapit kay kanako, ikay sablang magkasakit at may babayatnan king kekong pupusanan at ako dinanda kong kapainawan. Pusanan niya yung paut ko at mag-aral ko kanako. Pablasang mamuko at mababalo at makatuklas kong kapainawan para karing kaladwayo. Mayan niyang dalan ing paut ko at mabayad ing papusan ko kay kayo. Kapatad, ing maya pabalita ning kekatamong sariling kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. May pa bengi po kekongan, matsuring panahon, nyadakal kekatamo, tatakot lumwal kimbale para makasimba, marahil at no karakal geni, digsisimba king kekatang live streaming, ganiting anticipated mas tamong para 14th Sunday in ordinary time. Bali po, nanuya ing peka importanteng diling mensahe na ng Ginong sinabi na king Ebanghelyo. Ngayon Domingo ngayti. At siya pintang panalangin na ng Ginong king kayang ipa.
ipapasalamatan da ka, uling ing emo pepabalo, karing mga biyasa at matenakan, pepabalo mo, karing salunan, karing kalulo, karing makasalanan. O ba't kalguran pininyagan at neng kapartikular ng ginutang Kristo karing kalulo, karing salunan, antimurin, karing ebyasa. Uling, nung pakasuryanta mo kalguran pininyagan, dening salunan, dening masakit, ding kalulo, i-appreciate da, ing ega na ganang gagawanan ng ginutang Kristo, e nakalupa ka ring matenakan, karing mga biyasa, at den ilapin ding udyo. Uling, ikit na ni ginutang Kristo, ing kayang mission keti, iya para karing makwalto, o matenakan, nune para karing kalulo. Uling, nung pakasuryantaya kalguran bininyagan, paka-emphasize na ni ginutang Kristo, king iya ang pangipametong lamo, nung ikitane ing ginutang Kristo, ang titanay mang ikit ngipa kimbanwa. Nyanganapin kalguran bininyagan, ing Diyos tamo ede kalupan ding Diyos na rin pagano, uling ding Diyos na rin pagano kalguran bininyagan, ilapin ding mayupaya, ding ari, antimurin, ding mismong rulers. Kalupan namong pero, ipero, meto yung alimbawa, muntaka kang Egypto, kalguran bininyagan, akit tayo tampe pagawa ng pyramid. Pyramid, buri nagsabihan, buri na baglas siyang immortal niya pepagawayang mismong pyramid, banting upayang akilala de ang aking kawakasan na ningyato. Dapat in Diyos tamo, ning mabiluga, ning heaven and earth kalguran bininyagan, makayaliwayang makayaliwa. Uling kay katang Diyos, metong yang mapanupaya, metong yang magpakumbaba, kalupan na ning metong ang makasake, king metong adangki, yalinob ya king syudad na ning Jerusalem, ing ginutang Kristo, kalguran pininyagan, nga napin propeta Isaya Zacarias, kimumo ng pamamasa, Jesus, gaywanang exactly, niyang iya, dinob ya king syudad na ning Jerusalem, at telaga ding antimong ari, ding udyo, ding kalulo, ding salunan, at ding makasalanan. At linubya ka rin, bitproklamaya, at timong metong amababa at kalulo, king arapan ng Diyos, lalong-lalo na karingkeyang kakalguran. At yan, kalguran pininyagan, iya maging proud, iya maging matako, iya maging self-righteous, nune, iya maging easy in kayang entrance, king mismong syudad na ning Jerusalem. Yan na nung sinabi na ng ginutang Kristo, meko keni, ikay mibabayatnan, nanularetang mismong yok, ap mibabayatnan niya ing tao, ilapin, ding apulong utos na ng Diyos, ilapin, ding batas ng Moises, maralas potang lalawental ring batas ng Moises, batas na ni nga pong Ginoo, etamo bisang magsakripisyo, at dakalak kay katamo, potang mabibiyatak indalumdom, etamo bisang mismong tuki, tupad, karing batas na ng Diyos, yan na ni malilyari, kalguran bininyagan, ing kasalanan, manatiliya, king balang metong kay katamo. Yan nga nagsinabi, come to me, ikayong mismong mababayatnan, uling gawang keng maging mayan, ing nanumang bage, ket king yato. Nyayan, nung pakasuryan me kalguran bininyagan, tang lugod na ning Ginoo kay katamo, dapat
there'll be an inner conversion deep inside our hearts. Lumapit tamo kaya at stong linapit tamo kay Ginutang Kristo, kaluguran bininyagan, ya mismo maging mayan ingke katamong pupusanan at itangan akwatamong maging mapakumbaba ang popang tanggapantaya antimong Diyos, antimong Ari, antimong kekatang kapatad, impusuna ning balang metong kekatamo. Bendisyonan na katam ni mayupang Diyos talakatangeni at proklamatay kekatang kasalpantayanan sa salpantay ko. Diyos pang mayipayan tuto, linalang king banwat yato, at kang Jesucristo anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banalay Espiritu, mibayit kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlongaldo, sinubliyang mebye. Pepayta siya banwa, makalukluk, wanan nin Diyos, sigpang mayupayang tuto. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak di Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king biya alanganga. Amen. Manalangin ta kang Jesus at kay katamong Ginoo, ami tuturo ka ring tao king tunay kabyasnan ning pakalulo at lugod. Kay katamong pakibat, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginong Jesus, ituro mo ring matalino at mga biyasang maging malati at mapagkumbaba, ban abulalag mo ing lugod ning igpakarela, inya ngaming manalangin. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing kailangan magdalang mabayat apusan, ipabalo me karela ing mamu ng pawod ning ebanghelyo, ban atalastas da ing lugod ning igpa, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing ating pakibatan king kapakanan ding bansa, ituro mong misakwil, king gera at magdulap kayapan, bate king katuliran, ban akwarang akilala, ing lugod ning igpa, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing pinili ra, ing sumuyo karing kalulong dili, bustan mong elam masisira lub, ban aranasan da ing lugod ning igpa, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ke kamingan atsu karing komunidad ning Kristiyana, atuklasan misana karing panalangin at king tinape, pisulusuluan mi ing kapayapan ape ngako mo, manalangin keke ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Pasalamat lang the Chapel Pastoral Council officers and members of San Pedro Pio Chapel, CPC officers and members for Our Lady of the Holy Rosary Chapel, CPC officers and members of Triumph of the Holy Cross Chapel, CPC officers and members of Santiago Chapel. Thanksgiving and good health, Alice Garcia and family, Aiden Monette Briones and family, Carmelita Bustos and family, Danny Teddy Bustos and family, Lourdes Nelly Pepito and Cora, Eugene Manyacup and family, Guillermo Guevara and family. Special intention, Jen Celestial. Birthday Thanksgiving, Rosie Danting Teresita Manuel. Speedy recovery, Ismael Ero at Tuliana Pangan.
Thanksgiving, Larit Ibon Torres and family, Arnel and Seni Perez and family, Eddie and Priscilla Dungoy and family, Ding at Monet Mercado and family, Eugene at Aurora Maniacob and family, Danilo at Elsa Linsangan and family, Boy at Oring de la Cruz and family, Valdelu at Venus Quiros and family, Aguinaldo and Lolet Santos and family, Ampi Peña and family, Oti and Rose Pena and family, Eliser de Marucot and family, Edwin at Rachel Katakutan and family, Piping at Mila Flores and family, Ronel at Jam Tila and family, Phil at Vicky Morales and family, Juancho and Elsie Guzman and family, Bella Balactas and family, Jesiet Juliet Alfonso and family, Melda Bautista and family, Il Atuela Timoteo and family. Special intentions, Archet Court Andre de la Cruz, Edinel Dungo, Puring Dungaw and family. Pangaditala naman din kaladwada rin kapatid tamo, Yoteria Belen at Benjamin Bustos, Dr. Armando Garcia Sr., Noel de Guzman, Licerio Espejo, Estrelita Capulong, Romeo Pamintuan, Felix Talavera, Esteba Pangan, Simplicio Timotea Bayani, Juanito Manuel, Virginia Tolentino, Victoria Marcial Lindon, Ray Quiros, Edgardo Juana, at Gregoria Galang, panalangin tala kay Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Oy pa, dindamori kay donan daring kay kang anak, palablamon mo parati kasalpantayanan mi keka, itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Manalangin tamo kapatag, manding kapwat kay kayong daon, matanggapla harapan ni Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan ni sa ning Ginooy tindawon karing gamat mo. King kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katami kasaplala at ning mabilog na Santa Iglesia. O Ginoo, paintulot mong iting daon, king ikaligaya ning kekang lagyo. Padalisaya na kami at dalan, na keng ilapit kimbye alang angga,
kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Inginu mantabeyak ke kayo, At kay kantimurin, tasyoring pusuyo, makatasno king Ginoo, pasalamat ta ken Diyos aginu tamo. karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati, at noman karin oy pa, Diyos kengalang angga, at lubos mayupaya, kapamilatan ng Eso Kristong Ginumi. Paulining lugod na king palpikasalang tao, bebaning kayang sarili, banmibait king meto nga berhen, king pamaylasa na king krus, kinabos na kami kingalang kapupusan na kamatayan, at king pamanyable ng mebye, pikaluban na kaming biye alang angga. Uli nito, kabering sablang koro ring angel karimbanwa, darilit ming kekang ligaya, layon makyabe kami, ingalangtok ng daong pamamye kapuryan keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banalo Ginoo, ikay panibataning sablang kabanalan. Muli nito pagparalampumi, pabanalan mo sana detingayin, aslag ning banal ay espiritu, ban para ke kami, malyalang katawan at daya ning Ginoming Eso Kristo. Bayami daon pusang loob, kimpamaylasan at kamatayan, kinwaning tinapit pepasalamat sa keyo, pirasone, benyene karing keyang disipulo at ngano, wananyeti ikongan at kananye, hiting kanakong katawan, amidaon para ke kayo. Manganyan mo naman kay bat ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kayo, binyaning kalis karing kayang disipulo at ngana, wananyeti, ikongan, at minumko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, daya ning bayot talanganggang tipan, amibubu para ke kayot para karisablang tao, bangketa, patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Talakatangan at kantatay misteryo ning kasalpantayanan.
Inya ngening gaganakan miyo'y pa, ing kamatayan at pangasubli ng mebye ng anak mo. Daran miyakeka, iting tinape nimbye, at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamat keka, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo keka. Pakmabami naman pagamwa mo, king kami ngansanang makinabang, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Kanakan me kining Santa Iglesia makalaganap king meto yato, ban miganap ya sa kilugod, kambening kay kaming Papa Francisco, Florentino at Pasiano, ding kay kaming obispos, at ding sablang pari, diakono at religyoso. Kanakan mula naman ding kapatag ming pepaynaw at maninayang pangasubling mye, at ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gaan mo keng karapat dapat magkamit king bye alang angga, ban kambening Juan na beren marindo ng Diyos, kambenang San Jose king esposo, at ding sablang apostol at banal, at tinupat kimalmong kaburian, king kekabaning panahon, kuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Eso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang totoo, kagom ng banal ay Espiritu, kuryan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Kapatad kan tatayang agnanagnan ng ipami. At subang mo, may sambang yaing lagyo mo. Datangin yarian mo, ipamintuan ilog mo, keting sulit antibang. Ipamintuan ilog mo, ningkakanan mi, king aldo, yemo ke kami king aldo, ampon ipatawad mo ke kami, ling sala mi ke antining pamamatawag mi, maring may kasalak ke kami, mga emoke may sawal king tukso, non me ikabusking marong. Ikabus mo kami, O Geno, king sablang marok, malugod mong ipagkalob ang kapayapan king panahon mi, bangking kasopaning kang pakalulo, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kay kaming talapangabos.
Uling kekaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginuming Kristo, sinabi mo karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, kapayapan ko babye ko ke kayo, emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nelawan may kasalpantayanan, naning kekang iglesia, pamayapan may pambilugan nagpangkikaburyan mo, ikang mabibiyet magari, manggaman king alanganga. Amen. Kapayapan ng genumantabe ke kayo kapatad, Kekan timurin. timananta lang ngayon disiping tamo at biyatayng kapayapan karela. Peace be with you. Peace. Spirit po. Spirit po. Meron ng Diyos aming lalako. Ning ato akalulwan mo kami, Cordero ng Diyos aming lalako, ing kasalanan ning yato. Yemo ke kaming kapayapan, Yemo ke kaming Nyoing kordera ng Diyos, nyoing milalako kikasalanan ng yato, wala ding mayaws kingapuna na ng kordero. Ginoo, Yanek eko matampan tanggap keka, dapat ikas may nga mano mo, at kumayat na ako. Para po king organisado at maayos sa pamakinabang, manatili tamo pong makaluklok at panayan talang lumapit ding aser, aserets, kay katamo, ila po ding mag-guide kay katamo, nuno ka rin tamo pumila.
para karing sisimba karing karelang pibale-bale, siklod tamo put pangadyan tayo yung dapat apa makinabang. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kabanal-banala na sakramento, kaluguranda ka, may king sablang bagi, at pag nasan ko yung tanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at siyo ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y pahintulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Orasyo Imperata, laban king pamaglaganap ng COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karinda kalataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat kim pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami, para kaing kakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumike kayong patuknangan mo na, impangakalat niting virus, at impangakabos mi, karin takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiye ampon magari kambe mo, king kametungan ning banal na Espiritu, Diyos manggamang king alanganga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banala na indo nin Diyos. Emo sana pisawili ngaklis mi keka, king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Sagradong puso ng Jesus, Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan, Patriarca San Jose, San Rafael Arcangel, San Miguel Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Apostol, patulunan ming San Pedro Apostol. Luklok tano po. Atin pa pong misang metong alas 6:30, panimunan dering mismong San Juan Sentro. Nya gangumuran no sakaling dakala rin makasimba, mag-live streaming mo naman para karetang tiga San Juan. At bukas as usual, ing misa tamo, alas 6 na ningabak, alas 7:30 ningabak makalaibya, 9 ampon 10:30, po'y tanggat panapon, alas 5 makalaibya English Masya, at taulindiling misa, alas 6:30 na ningbengi. Na sana po santing na yung panahon, bangkanita makasimbatangan, talakatangan. Manalangin tamo. O Genu kapilan man sana, eke makulang babye kapurian keka, para king kaganapan ng biye at kaligtasan, pagkalumuke kami kaniting Eukaristya, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Genume. Amen. Ing Genu mantabe yakke kayo. Ekekan timurin. Bendisyonan na katam ning mayupayang Diyos, ngipa tanak ning banal ay Espiritu. Amen.
king misa mayarine, umenako king kapayapan. Salamat, King Diyos. Lagyon ng pampon nga nak, kampon ng banal ay espiritu, Amen. maya pabengi po kekongan.